Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule tuntum video chu Israel lam chan chinin bul han tran tiang kan hriat angin Israel hi a hmel maten an hual ti ila kan soi sual om lowe mani loka Israel chungzona rocket ron ka ani a hemi chanlet nan hian Israel chuan a hmel mate barakhai nan a in do thlo na te aron tir ve thut maya a hmel mate ho chu an lo kim ki choi choi nge yang le Lebanon nena an ram ri United Demarcate Blue Line chungzona Israel hian a in do thlo na te aron sapatal tira McDonnell Douglas F-15 Eagle te General Dynamics F-16 Fighting Falcon Lockheed Martin F-35 Lightning II te chuan van boruak dung chirin van rang chu man ron leu zai maya Lebanon ram ria an ron vilik zoi maya ni lai ni February ni soma Israel marlama tanga mel ma bom ron thlok phei chan let na pakhat ani thu tarlan ani a aram then omle a mel ma te tan Israel hian a chak zia le anin rin tok zia an ron phau lang ani heti lai hian in ti thei faranin Syrian army te chuan Damascus chungzona Israel in do thlo na ten missile an ron tir phei chu an ka thlak thu an soi ani thlakhat kalta khan Iran thlop hel pol ten Israel hi an lo ti boi zeu to a hei wang hian Israel hian missile lo khilai nual to hel pakwa vel chu an sual wanga chatuan hrem huna hrem na tur chhun zom turin Israel hian chunglama lo thon chho to a Israel marlama Air Force Combat Drill an nei chungchang hi Israel chuan a puang thadu wak lo na a Khovel News lian ten an ron tar lang na sa viau thung Israeli in do thlo na te hian Golan Heights ron thlo khumin Syria khopui Damascus chunga hel ho tombuk an ron tin zona thile hliam an om tar lan ni lo ma se missile then khate ro chu Syria lam hian an lo kap thlave nual bok ni atar lan ani a hi pin Syria lam hian an soi chuak ani an Air Force te chet na hi Israel lam chuan an soi chiang lutuk du lo ani Syrian army thu chua chuan kan boruak ralveng tu air defense system ten Israel missile ron thon phei hi Damascus chungzona an lo sai thla ani anti an army division kisua khopuyemi Damascus atanga KM sompali ahla ami chu Israel missile te hian an chufu ni in Syrian army lam chuan an soya henglai mun hi Iran thlop hel pol te chet latna mun ani Damascus chimlama thilpuak ring tak hria an om thuan soi boka Israel hian Syria a Iran thlop hel ron in bun hi ti to pandu a Israeli military senior official pakhat chuan Tehran military in Syria an thunun chu ti to pantum thu alo soi to ani Israel Defense Force Chief of Staff Aviv Kochavi po in nikum khan alo soi to boka heng hel hne na tang hian Israel chuan missile be na kan don cham chi awangin Israel tan hian an nok sak hle a sang ni som ni chung ringot po khan Iran thlop hel pol hne na tangin missile be na voi zanga chuang lai an to thu atar lang ani hemi ani awang hian Israel po hian heng hel te hi aduat bik na chan tur om lawa adim bik lo hle tun truma po hian hellam hian mangchia an mangani ringot maya an mun le ma chu Israel missile te hian an lipse viawani ma se hetianga Israelin an mun ma an lipse chung po hian zurui tang laklo an soi ang main heng hellam hian tom ta nge ti an tum chuang lawa an lein hai vur sau mai Iranian military in Syria an thurun na hi tun kumrei lo te kalta atang hian azol kai ti an soya Israel ta na poi khoi turin ke an chebrema om munan beng bela Israel po in buat sei so bok heng helte mai ba ka hian Israel hian be tu anei renga Hezbollah helte chuan kumin sang ni som ni pakhat hi Israel tan kum thalawani Israel vai vuda chantir turin kan missile te hi an tam to ka an ka adika an hlawam to ka ni ti in
Hezbollah te chuan Israel an lo vo ve bawk heng Hezbollah helte hian Syria hi an lua ve mek boka Syria kho chhak lama te chhim lama te mar thlang lama te Hezbollah te hian hmun an khuara Lebanon le Syria ram ri po Hezbollah te hian an thunun mek ani Syria ah hian sarkar amu mal lo wangin an president Bashar al-Assad hian hellaka aram bunga chan treuh to ani soito angin cholni February ni som pali atang khan Israel chuan nili o tur drill an naya Lebanon mar lamram ria te Syria naya te drill hi an kalpui ani surprise exercise ti a ming vo ani ange hian helpol bar khai turin anin do thlona te an thok chuak phutani bera Israel chak zia pholan na ani boka helho tan mangchia an thlen pha bok he drill hi naktuk ni lai ni hian an zodona indo thlona fighter aircraft baka helicopter tenen Syria le Lebanon ram ria an rivut vut rengani Israel marlama po akhato kin thil puak ri hriat tur aom le zo bok US sarkar thar hi suam mang an ni Iran foreign minister thu puang tu chuan ati US hian Texas tuipuya tuial the phurlong ron kal chu terrorism in kai hruina bo chia ani ti in US hian an mana Iran long ni in US hian an nga yani he tuial thei phurlong hi Texas a US Gulf Port po na changaman ani a Iran hian Iran sarkar ta ani lo thu asoya private sector archilas te ta ani thu Iran hian a soithung China lama phur chhau tur ni a soyani Washington chuan tuial thei phur an man chungchanga hian lawsuit an file to a Iran atanga ron phur chu ani awangin US chuan Iran tuial thei ni anga ya rol rala che te laka US in kai hruaina helong hian a bo chia ani ti in US hian helong hian reng ta ani Iranian Foreign Ministry thu puang tu Said Khatibzadeh chuan he tuial thei phur hi Iran sarkar ta ani lo thu asoya private sector ho ta ani thu news conference a soyani Iran Foreign Ministry thu puang tu Said Khatibzadeh chuan US sarkar thar hian suam mangzia dik takan lan tirani ati India Defense chanchin thar hanjep telok te ang helong hi China hian atuk thar ni in tuipuya enchin na paltlang mek ni asoyani helong hian tun hnaya Indian Ocean ron tlo zingviau ni ngei turani a Indian Navy te mitati kham hle January ni somni pasari khan Chinese Navy te chuan changsa anti tunlai in dolong changkang missile kap chuak theile radar khol ne na thun zom chu an ron tlang zara hei hi changsa modern guided missile destroyer ani hei ba ka hian ulin anti theina rang form kem in dolong ngal tak multi-role frigates po an nei thar boka tin hong hu anti tenen henglong te hian Lakshadweep Island Kavarati mar thlang lam nautical miles zali somthum pariata an ron in lara henglong te hi akhat to ka an ron lan fo thu ne vilam hian an soyani Indian Coastal and Surveillance Radar 10 an man fu a Indian Ocean le a che vela hian India hian en thlak na le en thli thlaina khol radar abun thlua he surveillance radar chungchang hi video masalama kan tar lan to kha henglong te hi China hian en thlatua aron tir ni in Indian Navy lam chuan an soya he indolong changsa hi ton sang sari zanni layari tani ve a missile pai pon trup mai ulin po hi long lo om takani a China hian a chak zia ron phaulang ni angai ani China hi zong anin dei zai ang reng viau ani hi mania video karon tarlan ta Kolkata class destroyer nen Indian Ocean a han chitla house a mu nam phian mai thaye mizoten kan nga hlel em Kaladan Multimodal Transit Transport Project chu a stage stop ber nakal pui me kani thu Indian External Affairs Minister S Jaishankar chuan soi External Affairs Minister S Jaishankar chuan thotan ni February ni som panga khan he thu hi soin Kaladan Multimodal Transit Transport Project chu final stage kalpui me kani a
mase harsat na sang an to mek thu atar lang ani es Jaishankar chuan tuna hian he project hi stage top ber kan thleng meka mase Burma sipai sarkar wang hian harsat na kan tok chho mai theya mase chak taka kal the an bei sei thu atar lang ani Kaladan project kalpuina a hian harsat na tam taka oma mun tam taka maso na tam tak mu tur a to a sutui longchol mun po man tangkai ani to thu Jaishankar chuan a soini tuna hian sutui atanga lui pui kong paletua inland water terminal chu boipui mek ni in maso na tam tak mu tur a meka he terminal hi siam zo thoi ani bei sei thu es Jaishankar chuan a soi kong siam na hian harsat na tar lan zinga helai ram biela dan le thupe ken ko lama harsat na chu soilo berani a mase heng harsat na hi tuna chuan zirchian ni to in thazo ka na tho thei be sei ani thu tar lan ani kan soifo angin Kaladan project hi India in Asia chimchak norna na project a siam ani a kho chak lamram te ne na sumdon dalama tho dun na turani ani na taka chuan India thil tumber zok ni alang chu security chungchang ani China norna na India malak na ani a adon thlenga Mizoram kan trando na wangin Mizoram hi achhor ber tur kan ni a development hian thil tha a thlen lai hian thil thalo tam taka thlen bok thina mason na tam taka ron thlen rual hian rui hlo le sual na dang tam tak aron kengtil don ti chu hei rual ani lowe atran tir khan he Kaladan project atana sumruam man hi dollar makta duai zali somruat panni ani a sang hele som palia zo tur ruwa manani lain zo hun tur anga an ruam man chu kumruk lai na pel to ani antum angin na akal chaklo ti chu chiang mai ome kan soi photo angin Kolkata longchol munatanga Bay of Bengal tuipuya he kong hi aron kala Burma a Rakhine state a sutui longchol munaron po ani sutui longchol munatang hian paletua lama Chin state a lut le a paletua tang hian motor kong pui kal le in Mizoram aron lut bok ani India in Act East policy a kalpui meka hian Japan po hian nu ma na in project a kalpui ve boka Indo-Pacific Ram Hol Zom Tur project ani awangin Japan po hian Kaladan project hlotlin hun hi anghak hlel ve hle ni a soyani regional boin awangin he na hi kalpui chak the ni lo ni in kan ho tu te hian an nga ya chu har sat na chu an zir chian to thu le malak na po achak thei to an be sei thu an soi hi tak tak ani chuan he project hi chak zo ke nakal don to a mase Burma a sipai hawin thu nei na an lo pong lak le bok si a enga mochena nakal lai ati khai lak le mai thei bok North Korea chuan ripui dan na dam doi ama puala siam chu ain miram siam chu ruk tumin ma ala mek ni in South Korea Intelligence Agency chuan an soi Pfizer Incorporation ten vaccine an siam chu dan thuruk ruk chu tumin he company hi North Korea chuan an hekani ti in South Korea chuan vo in thole ni February ni som paruk khan an soi South Korea opposition member parliamentary intelligence panel ami chuan North Korea hian damdoi siam chuak tu company lian tak thuruk hai chu tumin information ruk tumin malak na kal puiti an hriat thu asoya COVID vaccine siam dan te treatment technology chu ruk chu tumin an boi hle ni in asoi Pfizer Incorporation chu an hekani ati chanchin thar la khom tu te ma a South Korea Intelligence Agency te soidanin North Korea hian Pfizer Incorporation hi an hek ngeya ma se an be sei angle an tum tak hi an hlo tlingem ti ero hriat ani lo thu an soi Pfizer Incorporation hian khovel mun sang mun puyan na ya Asia mun sang abik takin South Korea a Pfizer office chuan engma ala puang chuak ri lo thunga nikum lampo khan North Korea hacker te hian healthcare farm lian tak pakwalai system an khoi boi ni a soyani a chungzinga chuan Johnson & Johnson te Novavax Incorporation le AstraZeneca te po an telani
South Korea National Intelligence Service NIS chuan North Korea hi an la hlo ting lo nia alan thu an soya vaccine an la siam chua lo dana le an chet vel dan aru ka an thirna atangin vaccine information an la nei lo ni in an soyani health expert te soidan chuan North Korea hian miram le company te thil siam dan thuruk lak khom hi an tuina nia alan thu an soya an ramadam doi siam chua ve ai chuan information hral chhon an ching ni a soi ani ram tam zokin an pualin vaccine an siam chuak lem lawa company lian kaltlang le WHO rom manna ten sem darani a North Korea po hian AstraZeneca dose magtadua ni kumin kumlai holvel hian an dongdon ni in an soya COVAX vaccine program po ramdang tho puina in an kalpui ve don ni a tar video dat le in lo ngai chang thau don nia in zawa in mangtha le vek ole